Tanya sama nih. Lah buta kok persis. Makan apa Pak Haji? Ya lho, makan apa percuma piye? Je. Iki istri kok. Je Pak Haji. Iki je Pak Haji istri kok. Je. Tangi. Saniki. Wis iki istri. Wah ya Allah. Mas, basi tanglet, ini Pak Kaji Salim pundi. Kaji Salim nang. Ya iki lho. Angger iki lurus terus pertigaan. Nah, omah pertama kono iku kiri jalan yo. Nggih. Kaji Salim ah. Yo wis kono iku. Nggih, Sun, Mas. Nggih. Ya salam, anak keren banget pakai baju kayak gini. Ya Allah, ini harim-harim pada lihatin ana jadian ana. Nangis sama ana. Keren banget ini bajunya Pak Haji. Masya Allah, enak banget ini. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Ya Allah, ente dari mana semua ini? Ya salam, ente dari mana? Dari mana semua ini? Ya Allah, ada apa ini? Ente namanya siapa semua ini? Sukasno Effendi Pak Kaji. Je. Nah niki adik kula. Sarpen pentong, Pak. Nggih. Sarpen pentong. Ya salam. Ente kemari mau apa? Ana. Ada perlu apa? Ngeten le Pak Kaji. Nah, Kula ajeng nambahke adik kula. ya. Pun kalih minggu niku lho. Bingung kula saestu. Kenapa? Saben dina niku kok sedinten niku ngising niku ping 3. Ya Karim. Gumun Pak Kaji. Wong ngising terus madang mboten nate. Bingung gumune kula iku sing diisingno niku napa? Ini adik ente ini berat sekali penyakitnya. Harus ditangani ini. Kalau dibiarkan nyawa adik ente ini melayang. Harus ditangani sekarang. Nek ngoten saniki mawon iki, sampean tambani, sampean pariksa babia. Ya Allah, ta'al ya akhi. Ta'al. Bismillahirrahmanirrahim. Ani baba da sa jim jim ha ha da wa wa ja jim jim ha do. Alhamdulillah. Mantap, Pak Haji. Khalas. Alhamdulillah. Pripun Pak Haji niki? Pun sehat, pun sakit madang, pun doyan. Nah, ini penyakit anti ente sudah anak kuasai, anak buang jauh-jauh. Jadi jangan sampai adik ente ini makan beling. Jadi biasakan adik ente makan lemper. Beli aja di Lazada atau bukalapak.com ya. Nah, apaan? Naam. Ya. Pak Yai niki kondang. Kok sakit ngoten niku pripun? Ana dulu dari Arab Saudi. Ana kuliah di Timur Tengah. Timur Tengah ana kuliah 5 tahun. Di sana diajarin sama guru-guru ana itu model-model kayak gini. Obatin penyakit ini. Hebat Pak Kaji. Ana memang pintar. Terima kasih. Ini dimakan. Rokok. Nggih. Ente tahu itu namanya apa? Lah, niki tak rokok Pak Kaji. La. Namanya bukan rokok itu. Lah, jenenge napa Pak Kaji? Itu bahasa ana di Arab namanya bukan rokok,
tapi roden, pakai tone. Karena di Arab pakai tone semua. Oh. Nganggo ton yo Pak Kaji. Ya. Lah nek ngene iki dak jenenge irong ton, Nah, moto ton, iya, cangkem ton, iya, betul. udun. Ya salam. Ini nih kota semua ini, kota Haden ini. Ya Allah, ya Allah. Deng. Coba Pak Kaji wis mbok setrika ta burung? Dereng Pak Kaji. Aku yo kasih Salman. Lah niki Iki bocahku sing ngabdi nang dalemku ya iki. Bodeng iki sing ngabdi nang dalemku. hari Kaji Salman kok malah jebule pembantu. Sebener ya aku sing Kaji Salman iku. Iki salah iki. Aduh, deng.